2 tahun usia. Kenapa memang? 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, dilahirkan yatim dengan kakinya, sosok anak ada di tahun wafat ibu tercinta, itulah kisah sang Rasul. Dek 8 tahun usia yatim paling pernah saat kecil mengepala dagang saat remaja, umur 25 memperistighfar dia, itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun lebarkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul, suka duka yang penuh suka duka. Teman-teman, terima kasih sudah like barakallah teman-teman ya. Masya Allah ya. Lanjut kita bareng-bareng ya. Bismillah, apa dulu deh? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna alhamdulillahi nabillahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma walhamdulillahi rabbil alamin. Jahra ayo. Allahul ayo Allahu kafi aguna kafi babana kafi ayadana kafi ubul kafi kafi terus jangan duduk di depan pintu ya kebun sapu iya sisi doang baibah jangan tinggal ke lima waktu sungguh indah main di taman kupu-kupu bertebaran lihat hal jagoan jauh pak suara aku kalian kasih pasabana kasih pasabana kasih ikut kasih pasana kasih ayah kasih alhamdulillah namanya Maharaja iya hai kan indah tak jumpa sedekah semua betul masuk surga Maria kematang semua ikut malam takwa saligu Umi dan Abi semoga hidup kita bahagia. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak Dela channel official. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak Dela. Masya Allah, barakallah kakak ya, sudah komen ya, sudah like ya, barakallah kakak. Halo halo kakak Dela, Masya Allah. 3 Wah kakak Alfat Pro, Masya Allah kakak, makasih komen kakak ya, barakallah kakak ya. Iya Masya Allah, ayo sekarang. Iya coba cewek kakak, Masya Allah ya. Cewek Iya. Lanjut ya, bacaan sholat ayo. Takbiratul ihram. Wah iya ya, ayo dek. Takbiratul ihram ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. ini wajahnya iya Ras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal innas salati wa mahyaya wa mamati limin ruku Allahu akbar Subhanallah azim Subhanallah Sami Allahu liman hamidah Rabbana
Min syai'in ba'du. Wa mil umashi Min syai'in ba'du. min syai'im Ba'du. syai'im mim syai'im ba'du. Iya, terus sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal Azimi masalah. Subhana rabbiyal a'la. bihamdi subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Duk. Rabbik wajburni warfa'ni warzuqni wa Wa'afini wa'fu anni. ya tahiyat langsung. At-tahiyyatu barakatus salawatut thayyibatu ya. Assalamu alayka warahmatullahi Banget deh. Wabarakatuh. Assalamu alaina. Fokus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kakafat Pro ya, VRQ ya, masya Allah, semoga lancar rezekinya, masya Allah, amin ya rabbal alamin. Kakak, makasih doanya kak ya, barakallah kakak, semoga doanya juga kembali ke kakak ya kak ya, barakallah ya kak ya, sehat selalu kak. Terima kasih doa komen-komen kak ya, sudah like masya Allah ya. Dari mana nih kakak nih daerahnya kak, silakan kak komen-komen kak ya. Dari daerah mana nih? Saya dari Bekasi kak. Ya lanjut ya. Ayo, Dek. Baik nih kakak Nahla. Tidak Jahran nih kakak Nahla ya. Usianya 4 tahun. Tidak Jahran nih. Masih bayi ya, nanti baca surah Naba nih. Ya, si bayi nih, Tidak Jahran nih teman-teman ya, masya Allah ya. Imut masih nih. Suaranya merdu nih teman-teman, suaranya merdu nih. Si bayi. Ya, surah Naba teman-teman bareng-bareng ya, ikutan ya. Ayo, ada jalan suaranya merdu nih, masya Allah. Doakan ya, beristiqomah ya, menjadi orang wanita solehah, ahli Quran, ahli ilmu, masya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat. Ayo. Teman-teman silakan buka Quran bareng-bareng ya, kita baca surah An-Naba teman-teman. Ayo sama Dede Zahra nih. Dede Zahra teman-teman masih usianya usia 4 tahun teman-teman. Alhamdulillah udah bisa ngaji walaupun belum jelas hurufnya ya. Masih belum bisa nyebut ro dan lam, masih cadel teman-teman. Tapi suaranya merdu teman-teman. Masya Allah nih. Suaranya nyaring sekali. Ayo. A'udzu billahi minas. Ayo. Teman-teman, teman-teman gitu. Teman-teman, Kita baca surah An-Naba ya. Bersama saya Zahra. Iya, kita mulai. Jannatin
فإذا نميغاتا ومن فارسو إفتا كنا أفواجا وفي سماء سلامة أبيابا وفي جبال سلامة سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا عابسين فيها أحقابا أيذوقون فيها وضيعت يدا إلى حميما ووساقا وجعلوا وفاقا إنهم كانوا آيات حسابا والزبيب آيات عزيزا كل شيء حسن حسابا فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا إن المتقين فازوا حدائق أعنابا غير أصابا رأسا بها ويسمعون فيها أكواب كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض ما بينهما يملكون كتابا Iya, terus. Sobek. Yauma. Yauma Yauma yunfakhu fis. Suifata. Mana nih? Ayo. Yauma yakumur ruhu. Ayo. Faka man ajnahu waswaba. Saya kaya muhaqqa man sya'at taqaza iya rabbihi ma'aba. Nak ngajana ngajabang kaya bayya mayang makara masyada aku kafah akan kunci coba. Masya Allah. Yes, teman-teman gitu. Yes, teman-teman, selesai. Lanjut kali deh. Nggak mau, ya udah alif bata ya. Teman-teman gitu bilang. Teman-teman. Sekarang saya baca alif bata. Ikutan yuk. Ayo, bismillah. Bismillah. Auzubillah ya. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Alif batasa. Ulang. Alif batasa jim ha kha dazal ya sin sot dot to zo an faqaf kaf lam mim nun waw ha alif hamzah ya Nabi. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Udah Zahra, ini panjang-panjang deh. Bisa potongin ya mama ya. Oke. Teman-teman bilang. teman-teman. Sekarang kita baca surah Al-Fatihah ya. Ikutan ya gitu. Ayo. Ini deh sini. Jauhan deh. Al-Fatihah. Ya teman-teman ya, kita baca surah Fatihah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabbana an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Masya Allah. Bentar, iya. 7. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada yang ngirim apa tuh? Kakak Fitri Amalia, ya. Gambar apa nih, Kak? Adek, gambar apa sih itu, Kak? 6, ya, Masya Allah.
lanjut kakak teman-teman ya. Barakallah kakak Fitri Amalia ya, masya Allah. Enggak apa nih? Iya apa nih? Kasih kakak komen-komennya barakallah ya kak. Ayo. Bismillah. Anas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. A'udzu birabbil nas. Alfin nas. Nas. Min Syarril. Terus 28 betul. Betul, masya Allah pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udzu birabbil falaq. Kecepatan. Ayo, Bismillah. Santai. 30 betul. 31. Iya, Bismillah. Terus ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Jatuh. Ayo semangat. Jatuh. Apa nggak apa-apa aman. Cool. Tuh, Apaan sih? kudung kakak. Biarin papa sama kakak. Cool. Biarin papa. Cool. Ayo. Allahu ahad. Allahus samad. Allah yakulahu kuhuwan ahad. Masya Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat sama Terus. Anhuma huwa ma kasab. Ayat kana satahab. Atuhu hamma tahatab. Fi jidha dum mim masada. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ija jana suwai wafat al-aitan Waro'aitan. Ulang. aitan Nasayad. Nafi dini ayah wajah wasabi bihamdi rabbika wa tafir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Terus 32 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihakahun a'budu ma ta'budun wa antum abidu nama a'budu ana abidu ma'abatu wa antum abidu nama a'budu abidu nama wadun. Masya Gambar Allah. apa nih? Nomor apa nih? 7. Iya, 7. Makasih kakak ya, barakallah yang sudah like ya. Masya Allah, barakallah kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kakak dong 7. Iya, Nih iya. kan 1, Tuh, terus 2, 3, 4. Kan 4 dong saya. saya dede yang 4 tahun. Nah, sekarang kakak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7. 7. Oh iya. 7 ya, Masya Allah. Di jalan berapa umurnya emang? 4. Oh, 4 tahun. Ya, lanjut ayo. Bismillah. Jadi saya masih bayi 1 tahun. Oh, dulu masih bayi. Iya, dede ya dulu ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah. Lanjut ayo. Wangi iya. Tiga terus. Ahli doa atau ahli miskin.
Cepat sekali. Santai. Bismillah. Ya, terus. Li. Gambar apa? Terisa kak. Iya. Apa? Iya, gambar apa itu ya? Ayo. Ayo kakak. Ini sama merah Gambar apa sama kak? Fitri Amalia. putih. Iya. Bismillah. Ya. Oh, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Santai, santai. Iya betul. Bagus. Alam. Buka bias habil fi alam yad'akadum Kaidahum. qaidahum fi tati wa asa'ahim Tolong abadi Kamihim bijatim min sijjih Faja'ahum ka'asim mahfuz. Masya Allah. Terus surah apa tuh? Wailul. Surah Al-Humazah. Ayo. Wailul. Ayo. Ya bismillah belum. Nah. Bismillah. Ayo. Kalau itu sekarang berarti ulang. Ulang. Iya, ulang berarti. Ayo. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Itu mayat yang ada hari jamaah baba. Ya, sabuan nama apalah ayun malam nahu sama ada sama hidama mau dia papa sudah inna ayun musadah amadin mumaddadah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Masya Allah teman-teman ya. Oke, dibilang deh sama teman-teman deh. Teman-teman. Ini mukanya mana? Mukanya mana? Mukanya masa? Teman-teman gitu. Teman-teman. Kita baca. Iqra ya. Baca. Iqra 3 ya teman-teman ya. Halaman berapa deh? Halaman Iqra 3 teman-teman, dari Zahra teman-teman. Oh, 12 halamannya emang. Nabisina lewat, kazalika lewat, terus kholiku lewat. Nih tandanya, ada tandanya. Nah ini dia. Dipindah ya kemarin ya. Iya. Oke teman-teman, ada cara bacaannya. Pindah teman. Halaman 19 ya teman-teman ya, Iqra 3 halaman 19. Ayo bareng-bareng ya. Kan saya kan pertama itu udah kayak gini. Terus ya, terus Di situ kedua udah kayak begitu, emang nggak begitu. Terus jelek. Terus apa lagi? Jangan jelek. Ayo mulai. Ayo teman-teman ikutan ya bilang itu. teman-teman ikutan ya. Sini ngomongnya. Teman-teman ikutan ya. Oke? Iya, kita mulai. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Bu. Panjang. Kan punya 2 jadi. Iya, terus nih sama panjang. Bu ya, kalau ada wawuh mati nih. Ini namanya wawuh mati nih, di atasnya tuh ada domahnya, ada sukunnya nih. Nih, ini wawuh sukun. Bukan wawuh seram, bukan. Ini namanya wawuh mati atau wawuh sukun. Jangan iseng, Dede. Ini namanya wawuh sukun. Ya, ini wawuh sukun. Jangan takut, orang ngaji kok. Ini namanya wawuh sukun nih. Dengerin. Wawuh sukun. Kalau ada wawuh sukun ya, sebelumnya berbaris doma, maka dipanjangkan 2 harokat ya. Bu. Bisa? Bu ya. Nah, bedanya sama ini nih. Beda nih. Kalau ini
ya sukun. Nih, ini wawu sukun namanya. Ini ya nih kan ya. Ini ya kan ya. Ini ya sukun, ini sama nih. Ini ya sukun. Yang mana ya sukun ya? Ini ya sukun. Nah, ini bener. Ya sukun nih. Kalau ini sebelumnya berbaris kasroh, kalau ya sukunnya ya berbaris kasroh dipanjang sama si atihi, gitu kan? Sama nih kayak ini. Fatusiru. Tuh ya, panjang. 2 harokat. Kalau ada ya sukun sebelumnya berbaris kasroh, panjang. Ya. Ini kasroh kan? Ya enggak? Nah, ini ya sukun sebelum berbaris kasroh, panjang nih. Si atihi, gitu kan? Nah, ini wawu nih beda nih. Kalau ini ya, ini wawu ya. Kalau ada wawu sukun sebelumnya berbaris doma, hah? Iya, berbaris doma maka panjang ya. Bu, 2 harokat, 2 ketukan ya. Bu, paham? Paham ya? Coba, ayo. Guru. Ini apa bacanya? Nah, sama nih. Pinter. Boleh mengenakan nama ya Wawu yang sukun atau wawu mati. Oh, bener kan? Iya, namanya ini wawu sukun atau wawu mati, namanya sama aja. Eta kene, dia juga ya. Oke? Oke, mulai. Bismillah. Apa nih teman-teman? Maka AFZ gabut ya? mengucapkan hai. Ya? Ayo hai. Gajah. Iya, gajah. Hai. Hai. Iya, hai. Ayo mulai. Teman-teman ikutan ya. Ayo. Jangan ngeboleh sopan. Ayo. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mulai. Baba. Ya. Tu. Panjang tuh. Ya tuh. Satu. Lagi. Itu. Bu. Pa. Ya. Ku. Ku. Lagi. Lagu. Ada. Ya. Aduh. Sana. Ya. Kuna. Ya. Yakanu. Yakunu. Yakunu. Lagi. Yakunu. Yuk. Tutup. Ayo, yuk. Ayo. Yuk bisa yuk. Yuk nih. Ayo. Pintar dia makannya. Yui. Lagi. Yui. Panjang kan ya mati. Yui. Du. Panjang lagi nih. Du. Nah. Jadinya Duna. dunya panjang. Duna. Pintar, masya Allah. Yuki. Ya. Mu. Na. Lagi. Yamu. Ya. Yuk. Yu. Ki. Mu. Nah. Lagi. Yuki. Nah. Pintar, masya Allah. Lamu. Lamu. Kimi. Pintar, masya Allah. Ya talawamu. Una. Ya tala. Wamu. Wamuna. Lagi. Ya tala. Yamu. Wamuna. Ya tanah. Kok ini? Ya takho. Na. Fa. Tu. Na. Bis. Na. Si. He. Du. Na. Yugi. Su. Na. Betul. Ni ajihi. Masya Allah. Sami.
yuriduna Hmm. buna Hmm. yaisuni Masya Allah. hunalika Hmm. saat la Hmm. uha Hmm. tahu mu ni Iya, pintar. Tuh, hebat. Masya Allah. Hebat. Wah, ada yang lek-lek teman-teman. Barakallah teman-teman. pindah pindah Bis. ambilan Kali ayo. 9 teman-teman barakallah ya. Lek-leknya. kedua Komen ya. Iya. 1 Tuh. 2 2. 3 Ya. 4 5 6 7 8 9 Ya, 9. Masya Allah. 9 Iya, barakallah teman-teman ya. Ayo teman-teman gitu bilang. ayo tanda tangan Lagi ya bacanya. Adi ya bacanya Ayo bareng-bareng. mau Oke. oke Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim Ayo. Bu. Ayo. Ayo deh. Bu. Ayo. Ayo. bu bu u Hmm. bu boleh mengenalkan nama ya Nama wau. nama wow sukun Mm. atau wow mati. Iya. Ayo. Enggak. Ayo. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Taba Hmm. ya tubuh Hmm. ta Hmm. ya kubu Hmm. ada Hmm. ya ibu Hmm. tanah ya kuna Salah. ya kunu Panjang punya. ya kunu Iya betul. yu ibu na Hmm. ya yu Mu. nah Lagi. ya Yuk. nah Pintar. enggak Ini bener mu. Ini mim. Ini wawu mati sebelum berbaris domah nih mimnya nih. Jadi mu. Yuki. Ini ya nih. Ini ya mati nih. Ya. Ya mati sebelumnya berbaris kasroh. Yukimuna. Ayo. Yuki. Iya. Terus. Bentar. Terus. Panjang. Ulang. Pendek. Mu-nya pendek. Muki gitu. Nah, betul. Lagi. Mm-mm. Ya takho. Iya betul. Mm. Lagi. Yufi. Iya. Yugi suna. Yugi. Mm. 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 Pendek fanya.
lebih lancar. Fa'aqa. 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 Iha. Tahu. Tahu dong. Talu. Tahu. Bukan tahu. Talu, talumuni. Bukan tahu. Talu. Ayo, talu. Ayo. Ayo, talu. 10. Masya Allah. Iya, barakallah teman-teman sudah like ya. Saya selalu berkah selalu. 2, 3, Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 betul, pinter. Tos dulu, tos. Ayo, talu. Ayo. Talu. Tahu. Mu. Tahu. Nih. Iya, bareng Abi Karang ya. Ayo teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Perhatikan deh, fokus ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. 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 U. 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 Guru boleh mengenalkan nama wawu sukun atau wawu mati. Guru boleh mengenakan Nama. nama waw sukun atau waw mati. Taba. Taba. Yatubu. Tatubu. Qala. Ba. Yaqulu. Tatu. Ada. Ada. Ya'udu. Yaudu. Kana. Kana. Yakunu. Yakunu. Yuriduna. Ya. Yuriduna. Yuriduna. Yuqimuna. Yuqimuna. Lamukimi. Lalu. Lamu. Lalu kini. Yatalawamuna. Yatawamuna. Aman nih. Yatakho ya. Yatakhofatuna. Yatafatuna. Binasirihi. Binawihi. Yufiduna. Ihibuna. Yugisuna. Ihibuna. Yugisu. Ihibu. Su. Nah. Lagi. Ya. Ihibuna. Ni'ajihi. Ni'ajihi. Perhatikan. Samiduna. Samiduna. Raghibuna. Tajibuna. Yarisuni. Yaisuni. Hunalika. Sulalika. Fa'aqaruha. Fa'ataruha. Salumuni. Taimuni. Masya Allah. Pintar. Jiri dua. Metode umi. Metode umi. Iya, sadaqallahul Jir kuning. Metode umi. Dua. Dua ya. Oke, teman-teman bilang itu. Oke teman-teman. Sekarang Sekarang saya saya baca ada jilid jid 2 dua. metode umi. Metode ibu. Ikutan ya. Kita ya. Nah, teman-teman yang punya jilid, teman-teman silakan ya. Jilid ya, jilid metode Jilid dua. umi, jilid 2 warna kuning kata dia ya. Halaman 24 teman-teman ya. 24. Silakan yang mau ikutan, kalau ada bukunya silakan baca bareng-bareng yuk. Oke teman-teman, Oke teman-teman. ikutan Oke ya. teman-teman. Ya. Ikutan ya. Kita ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini Teman. lagi. Teman. Badan. Bang. Lagi. Bang. Ban mobil. Terus. Samian.
usulan, Mana? marohan, Marohan. Ya. jalan, bunuhan, terbakar, wahidan, beriban, dan lagi. Terus? Sama kalau Iya, ini sama ya. Terus? basiran, Terus? So? Ayo. sol, Sodi. sedikan, bunuhan, budian, iya, Iya, terus? Ya, bentar. latihan, latihan, Lagi. latihan, Ya. ibadah, Terus? dan Iya, terus? Bentar. sibadan, dan tadi, Lagi. tabian, hitam, khodang, Pokoknya pendek. khodang, Artinya khodang, korojan. khodang, jahilan, tuudang, azizan. Masya Allah, bareng-bareng ya. Ayo, perhatikan fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Qalaman. Qalaman, Baladan. babang, Syaraban. sabang, Sami'an. sami'an, Usulan. usulan, Marohan. malahan, Jariyan. jarian, Muni'an. munian, Tabaqan. tabakan, Wahidan. wahidan, Duriban. beriban, Basyiran. basiran, Sadiqan. sadikan, Jumi'an. jumian, Hudiyan. udian, Zakiran. zakiran, Lubadan. ibadan, Shidadan. sibadan, Kabiran. kabiran, Furutan. hutan, Kharajan. khodang, Jahilan. jahilan, Qu'udan. uudan, Azizan. azizan. Iya, sadaqallahul azim. Ayo, Kak, kenanglah sini Mica dek. Mica dek, kasih kakak Mica. Ayo. Masya Allah teman-teman ya, barakallah teman-teman, sudah like, sudah komen ya, Masya Allah. Ya, barakallah teman-teman ya, sekarang nunggu kakak Nahla teman-teman ya. Ayo Kak, sini sayang, Soleha. Ya teman-teman ya, sekarang kita baca surah An-Nazi'at. PR sayang, Masya Allah. Ntar abis ini ya, ngaji dulu, ayo. Bismillah, ngaji. Baru PR lanjut lagi. Ayo. Mana, mana Al-Qurannya? Pakai kerudungnya. Ya teman-teman ya, kita baca surah An-Nazi'at teman-teman, dan seterusnya sampai surah Al-Buruj. Al-Buruj ya teman-teman ya. Ayo. Betul. Ya. Mana Al-Qurannya Kak? Sini ya? Iya. Iya. Suaranya kan berubah ini, suaranya ini. Tuan, Hmm? kok ada dinosaurus? Itu dinosaurus. Ya. Iya. Emang. Oh, tapi buaya kali. Itu gambar buaya apa dinosaurus sih? Ayo teman-teman ya, lanjut ya. Ayo surah Nazi'at. Ikut bilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Nahla. Saya Nahla. Ayo baca bareng. Ayo baca bareng Surah surah An-Nazi'at. An-Nazi'at. Ayo. Ayo. Yuk. A'udzu billah. Astagfirullahaladzim. Oke, amin. Sudah dulu. Itu nggak nyampe tuh. Ya, aja kalau udah minum teman-teman ya, entar suaranya jadi kencang teman-teman, jadi nyaring, suaranya bagus. Ya teman-teman ya. Kalau dia udah minum nih, udah minum ya, entar suaranya jadi bagus teman-teman. Jadi suaranya merdu, semerdu Qori'ah. Amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman. Ayo, udah belum minumnya?
Ya teman-teman ya, kenalin nama saya nih, panggil aja Abi Ahmad teman-teman ya. Abi Ahmad berdomisili di Bekasi teman-teman, Jati Kramat teman-teman ya. Ya teman-teman, jangan lupa like ya teman-teman ya, subscribe dan share buat teman-teman ke tetangganya, saudaranya, boleh kita ngaji bareng-bareng ya. Namanya kebaikan, namanya apa ya, amal ibadah, fardu ain teman-teman. Ngaji itu fardu ain teman-teman nih, wajib ya. Kita wajib belajar mengaji bagi umat muslim. Bagi umat muslim, orang Islam wajib belajar ngaji karena itu fardu ain, bukan fardu kifayah ya. Ayo. Udah belum? Malam. Ayo, surah An-Nazi'at teman-teman ya. A'udzu billahi minasy Sobek pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan, sobek, astagfirullahaladzim. Kan malah hari ini aja nih, alhamdulillah. Ayo. Duduknya bener, biar nyaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasitati nashta. Was-sabihati sabha. Was-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Iza kunna izaman nakirah. Qalu tilka idzan qaratun qasirah. Fa innama hiya zatratu wahidah. Fa iza hum bisahirah. Hal ataka haditsu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha fa arahul ayatal kubra fakazzaba ma'asa summa adbara yas'a wa hasara fanada faqala ana rabbukumul a'la faqatahu Allahu nakala akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha anta masyadu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'alakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burizatil jahimu liman yara fa amma man taqa wa athara hayata dunya fa inna jahima hiya ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha fi ma anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha fa annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Iya, masya Allah teman-teman gitu. Teman-teman. Lanjut. Surah. Apa? Abasa teman-teman ya. Lanjut lah, yuk bareng-bareng yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Abasa wa tawalla. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatan fa'ahu zikra amma
man istagna. Fa'anta lahu Tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah qatilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqadara summa sabila yasarah summa amatahu faqabara summa idza syaa'a ansharah alla lamma yaqdima amarah la yanzurul insanu ila ta'ami anna sababna ma asabah summa taqaqna al-arda saqqa fa'ambatna fiha habba aina bawa qad bawa zaituna wa nakla wada ika gulba wa fakihata wa abba wada alakum waliyana bika faiza jahatis saqa yawma yafirul maru min akhi wa ummi wa bi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idhin za'ni yugni wujuhu yawma idhin musfirah hikatan mustabsirah wa wujuhu yawma idhin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah. Terus Bismillah. Teman-teman sekarang kita surah baca At-Takwir. Surah At-Takwir ya teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal insyaru utilat wa idzal husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat wa idzal sufun nusirat wa idzal sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu zilfat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas al-jawaril kunnas walaili iza as'as wasubhi iza tanafas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda zil arsy makin Uta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitani rajim fa aina tasabun in huwa illa dzikrul lil alamin man syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Masya Allah. Lanjut ya teman-teman ya, bilang teman-teman sekarang kita baca surah Al-Infitar. Iya, baik teman-teman ya, lanjut ya surah Al-Infitar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Izas sama'u fatarat. Izas sama'u fatarat. Wa izal kawakibu tasarat. Wa izal biharu fujirat. Wa izal kuburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak qalla bal tukadzibu nabiddin wa inna alaikum
hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Masya Allah, teman-teman ya. Teman-teman bilang. Teman-teman, Sekarang kita baca surah Al-Mutaffifin. ya. Ya. Oke, ayo bareng-bareng teman-teman ya. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Qala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailul yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibu nabiyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asin. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin qala bal Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Wa ma adraka ma illin. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqana min rahiqin maktum kitamuhum mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yattaqun wa iza marru bihim yataghamazun wa iza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa iza ra'awhum qalu inna haula ila dallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yattaqun. Alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah, hebat, bagus bacaannya. Lanjut teman-teman, lanjut. Lanjut teman-teman. Sekarang kita baca surah Al-Insyiqaq. Iya, betul. Ini Ayo. soalnya bacanya Al-Mutaffifin. Al-Insyiqaq sini bacanya nih. Mana nih? Baca surah Al-Insyiqaq tuh nih, Arab nih. Surah Al-Insyiqaq. Tuh, Syiqaq. Ini surah Al-Insyiqaq. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Idzas samaa'u syaqqat. Minum. Minum teman-teman ya. Aus teman-teman, siapkan dulu ya. Kalau udah Ini ada yang sing-sing. bikin loh. Iya. Wah, iya, lanjut ya. Cepat udah malam. Oke, teman-teman ya. Masya Allah teman-teman ya. Minum dulu teman-teman. Aduh. Kamu saya gatal teman-teman, padahal udah nyampe nih. Apa karena ada sesuatu ya dalam saya ya? Dalam saya ada sesuatu. Jangan ada duitnya sini nih, ngelip ya. Kali aja ada kan. Ya. Aduh.
Ya teman-teman, ya lanjut teman-teman ya. Sekarang kita baca surah Al-Insyiqaq teman-teman, bersama Kakak Nahla ya. Bersama-sama ya, ngomongnya bener ya, bersama-sama Kakak Nahla. Surah Al-Insyiqaq teman-teman. Ikutan ya bareng-bareng ya, biar makin bagus, makin berkah teman-teman ya. Terima kasih sudah komen-komen. Kakak Alfat, Bro ya, Alfitri, Amalia, Kakak FZ ya. Gabut gaming ya, Masya Allah ya, teman-teman ya. Udah Kak, ya aus teman-teman ya. Teman-teman ya, kita live setiap hari teman-teman ya, kecuali malam Senin dan malam Sabtu malam ya. Senin malam dan Sabtu malam kita libur teman-teman. Kalau Minggu ya malam Minggu sama Senin malam Selasa berarti ya. Masya Allah teman-teman, makasih teman-teman yang sudah like ya, barakallah teman-teman ya. Sehat selalu, semoga rezekinya bertambah berkah teman-teman ya. Ya, mohon maaf teman-teman kalau saya ngajinya belum begitu sempurna ya, maklum. Saya cuman sekedar belajar bareng-bareng teman-teman. Saya bukan tamatan pesantren ya. Saya hanya manusia ya, ala kadarnya ya. Ya, hanya belajar ngaji di musola dekat rumah gitu ya. Jadi bacaannya mungkin kurang fasih, kurang bagus, kurang bener ya. Cuma kita niat baik untuk anak kita. Cepat minumnya, lama kali kau. Cepatlah, Masya Allah, lebih ceramah nih jadinya nih. Ya teman-teman, berkah teman-teman sudah like ya, Masya Allah, Masya Allah. Ayo cepat ayo, udah malam. Kotor. Ayo teman-teman ya, bareng-bareng teman-teman ya. Masya Allah, berkah teman-teman dari sudah like ya. Ayo. Surah tadi apa? Al-Insyiqaq ya teman-teman. Ini emponya Zahra, namanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Enggak. pelangi. Ini pelangi ya. Idzas samaa'u syaqqat. Ayo. Idzas samaa'u syaqqat Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Terus Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Terus Innahu zanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idzat tasaq wa tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul Qur'anu, itu bukan ain. Qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un.